Under 17 Boys All Assam Inter District Football Tournament kepathu pong. Nizangkari Banglong Wathat Langso Higher Secondary School Pathu Aklamalong, Wathat Langso Sport Association Pen Patirpi Ponse Under 17 Boys All Assam Inter District Football Tournament kepathu paman pong. Lasolong Aluhiaman Pen MLA Rup Singh Teron, Wathat Langso Sport Association President Robison Teron, West Kari Banglong Sport Association Secretary Sonjoy Crow, Wathat Langso Lam Chairman Sarmen Teron Pen Chinglok Ketegeding Atum Chetong Dunrinti, Bangsolong West Kari Banglong District FC Lapen Morigaon District FC Atumangbong Pathu Ponsi Breaker pen Morigaon District FC atum goal isi pen Chipahai pon Wathat Langso pen Khorsing Teron angke palya birta Malong News Under 17 bola pathu kedam ta bang ke mana sap association tum pen pathu lo la so player ing wai lo peni pen bang ke mal All Assam mana under 17 mana so nikan sia sek la so pathu itu pathu lo ada bang ke peni bang district pro ada pathu bang ke mo mana dari toksip na bangka la ke All Assam si la ke dong kam dong sepatu jadi pola bangka kan bang ta la so cepate tu la si la so ke hai bang puat tung si mana cepate dong bom pola so tipi bang la so patu di pasip ini berharap so long tang patu ke ceng la si kata api ni la bang so dim long nang kum la bang so long kam long patu ke kaddo ke tim ko an si cepate pon po kadang bang kado tim trok la pen mo la dong kam ma ke All Assam long non pi ni da so tim trok ke hai tum se da bang cepate pon po kita dongkam lo cepati bang ke kaddo ko be All Assam la pulma mate la All Assam lo non son lo tim trok non hai pu mate di ta so ke hai tim si mo hada bang ka cepati pon po ta se no da long ting along cepati do bom le di ke hai tum si mo da ka bang cepati pon tu po ta dum si pen pa la lo Itum kelang bom lake Malong News 24/7 Hampang Aparman Klarda Kabirta